Бағал жамават, Аллах Субханаху Тааля Сылы китабында айтады: «Күллу мен алейха фан ва ябқа ваджху раббика зул джалали вал икрам». Аллах Субханаху Тааля айтады: аны сүнде болған харзатта өллікті, жоқ боллықты, жаңызда патшақығызны, Аллахығыз қаллықты, сыйны, намысны иесі болған дейді. Аллах Субханаху Тааля өлімні сүннен айтады. Харзатта өллікті, харзатта құррықты, алай жаңызда Аллах Субханаху Тааля қаллықты, өлмезлік жан жоқты. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаназада асырап бошағаннан sonra қабір үстінде сүйелі асхапларынан бірін асырағаннан sonra айтты дейді: қарындашларым, мабу күнге hazır болуғыз дейді. Мабу күнге hazır болуғыз. Өлім ол бізні жашауымызның бір қиыры. Жашауымызның қиыры дегенде де ақыр тоқтарық барық жеріміз бұл дүнияда. Өлім ескеркені бізні әм ақшы уазладан болғанын ешіткен де етебіз, айтқан да етебіз, алай ол hazır болуыны үсіннен. Мабу күнге hazır болуғыз дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям асыралғанны үсіннен айтады. Жанын бергенні үсіннен айтады. Сорула тұрғанны үсіннен айтады. Алай ол күнге hazır болуға құры ол керек түйілді. Ола әм бірінші hazır болуға керекті бар бізді ол күнге. Алай ашыра барғалла да. Ашыра барғалланы hazır мұлла ол күнге hazır түйілмілі, hazır болуға сүйемілі, hazır болуға сүймеймілі. Ол қабырны бері тышында тұрғанда оқына көрінген етеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кесіні хадисінде айтады: бұсырманны алында 6 хақы бар дейді. Ал адам бірі өлсе жаназасына тұрған, асырағын шыға дері біргесіне барған, ақыр жолға ашырған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: من شهد جنازة حتى يصلى عليه فله قيرات ومن شهدها حتى تدفن فله قيرتان قيل وما قيرات قال مثل جبلين عظيمين. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кім жаназаға шағатлық етсе де дейді, кім жаназаға сүйелсе де аңа бір қират болыр дейді. Кім асырағын шыға дері сақласа аңа бір қират болыр дейді. Қирата не затты деп сордуа дейді о Аллахтың келечісі. Ол ұллы таут дейді. Башқа риуаятлада Ухуд теңлі таут дейді. Суаплығы, жаназға сүйелгеніңі суаплығы, асырағын шыға дер тұрғаныңы суаплығы. Алай ол суаплық нені сыртынан келеді? Неден sonra келеді? Біз не терге керек біз ол суаплықны алыр үшін? Барып о сағатлайна жаназға сүйелген біле, асыраған біле, бірле асырай тұрғанда бізді алайда тұрғаныбыз бізге суаплық беремеді. Аны сүннен сағыш етерге керек біз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Ма мин маййитин юсалли алейхи умматун минал муслимина яблууна мия куллухум яшфауна ла илля шуфиу фихи». Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: қайсы бұсырманны дейді жаназасына 100 адам сүйелсе дейді, алада аңа шафағат етелі дейді. Аллах Субханаху Тааля аланы аңа шафағат еттірір дейді. Баша хадислерде бардыла 40 адам сүйелгенні үсіннен Аллаху Тааляға нөгерлік етмеген. Аны ақшылығы, игілігі, адамланы көп сүйелген Аллаху Субханаху Тааляны алында аңа тілек еткелері, шафағат еткелері. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Иза саллейтум аля маййитин фа ахлису лаху дуа». Жаназыға сүйелсегіз дейді, сіз таза жүректен тілек етігіз дейді. Құры сүйелген оғай таза жүректен тілек еткен. Жаназа намазыны қалай етілінгенін көп жерді айтылынған да етеді. Ары терең кірерге сүймеймі, алай жаңыз да бір затчықны ескерге ізлегенім,
janazı namazını bolsun etilinsin, atlı bolsun dep koygan halde etkenimiz. Mazhabların ortalarında türlü oyumla bardıla, Fatiha okulamıdı, okulmaymadı, oğusu istiftah bula berge, Kur'an'ı bula çeklenip kalamıd dep. Abu Hanifa'nın mazhabın bulay katı keslerinden sonra dünya başında adam yaşamagança sunalla, Fatiha'nı okumaydılar, Kur'an istiftahını okup koyallar. Alay Abu Hanifa'nın mazhabında Fatiha'nı okurga jaraydı, dua halde okuyma desen, ol niyetle okuyma desen deydi. Alay bizni yaşagan jerimizde süysek süymesek de Şafiitler de bardılar, Hanbalitler de bardılar. Fatiha'nı okugalla bardılar. Fatiha'nı okumasalar etken namazları tiyişli tüyül degen kavimla da bardılar. Anga şagatları vardı keslerini. Sonra men kesimi mazhabımı tutuysam, Kuru istiftahını okup, o sagatlayına takbir etip, ikinci takbirge köçüp geçsem, ızımdan süyelgen İmam Şafii'ni, İmam Ahmad'lı mazhabın tutkanına Fatiha okurga on taptırmasam, ol tüz müdü? Ölgöne andan hayır mı, hata mı baradı? Ol ızından süyelgen adam namazını tıngılı, gereklisiçe et almayısı, ol tınçlığın, rahatlığın tapmayısı, yürekten etken tilegin çıkara almayısı, janazı namaz, ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aythan halde ötüp, taza yürekten tilek etiline Yüz busurman süyelgen, jartısı namazların jartı kurtu etken bizde, yürekleri jarsı besi, alanı tilekleri kalay bolur. Anı sünnen sağış eterge tiyişledi. Biz bil jabılından bir kişi de aylanmagan kesibizden sonra çuңurda yaşamayız. Biz açık dünyada yaşayız. İslam'ı türlü mazhapların tutxallabla birge keçede künde katışkallayına, alabla birge namazga süyele, alabla birge Allah subhanahu ta'alaga tabını halde yaşağımızını öttürebiz. Allah subhanahu ta'ala ken etken jerde takırlıkını saylab, başımızını kumga suğup, bizden sonra kişi joktu degen, ol tüz jol tüyüldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Asri'u bi cenazati fa in taku salihan fa khayra tuqaddimunahu ilayhi ve in taku siwa zalika fa şerra tad'unahu an riqabikum." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "Janazanı aşıktırıgız" deydi. Aşıgıp asrağız deydi. Ol akşı ise, akşı adam ise igilikке, akşılıkka aşıktırasız deydi. Andan başkası ise ve amanını boynunuzdan keteresiz deydi. Janazını sozup durmağallayına zamanında jumuşu etilingenden sonra, kabırı hazır bolgandan sonra sıltau joğu ise şeriat sıltau aşığıp asragan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asralıp boşalgandan sonra karındaşığızga istiğfar ettigiz kerti de ol sorula turat degen sözlerini aytıp janındağı süyelgen ashabların sağış eterge, Allah-u Teala'dan tilek eterge çakıradı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hali oldu. Ashabları bula. Alay biz kaydabız. Sabit al-Bannani aytadı: "Biz janazını ızından barsak" deydi. Janazını ızından barsak, janazıga süyelsek, anı asrağın çığa deri deydi. Bizni içimizde barımızda birlerimiz jilay, birlerimize sağışğa batılı bekteydi. Janazını ızından bargan zamanda birlerimiz jilay, birlerimize sağışğa batılınıp alay bariyik deydi. Ağmaş aytadı: "Janazıga şagatlık etsek deydi, janazıga süyelsek, janazıga barsak, duaga barsak deydi. Kimge kaygı söz berge gerek bolganın bile almayık deydi. Halk barısı da mudahlıkta, jarsuda, jilauda bolganları üçün deydi. Kaysına kaygı söz berge bilmeyik deydi, tanımasak.
Endi mabu jilaydı, mabu mudaqdı, mabu sıfatı uşaydı mına adamı ölgen bolur dep katına barıp kaygı söz beriçe adam joğut deydi. Bittevda alay elle deydi. Salih Al-Marri aytadı. Men deydi Basra şaharda yaşlağa da kartlağa da tübegenme deydi. Janazı namazga şagatlık etip janazıdan kaytsala deydi. Ala keslerini kabırlarından örgettirizilgelle gibi kayti ille deydi. Kesleri kabırlardan çıkıp gelgelleçe alay ol halde keli ille deydi. Sonra Allah bila karganama alanı üstlerinde ol günden sonra koşulganı görünüyt deydi. Janazıga tübegendili, ölümünü eskergendili, anga göre jumuşları da işleri de akşı bolganı Allah bila karganama üstlerinde görünüyt deydi. Fudayl ibn Amr aytadı. Omar'ın jaşı Abdullah ibn Umar janazıda turgallayına birevlenini Allah sizin günahlarınızı keçsin, mına keçkillik dileygiz deb aytkanın eşitti deydi. Abdullah ibn Umar Allah seni keçmesin deb aytты deydi. Ölgen adamga istiğfar etigiz deb birevlen söz aytты deydi. Janazını ızından bara turgan zamanda. Abdullah ibn Umar Allah seni günahlarını keçmesin deb aytты deydi. Nek? Söyleşken etkense. Janazıda bara turgallayına söyleşken etkense. Ana aytkandı? Karbüratorlarını haparlarım aytkandı? Kışı uqlaşıp gelgen zamanda kallay antifriz kuyarga kerekti dep mi sorgandı? İnegin süt bergelley turamıdı, turmaymy dep anı mı sorgandı? Ne zat aytkandı? İstiğfar ettigiz mına degendi. Eskeri öterge çakırgandı. Abdullah ibn Umar anı üçün okuna Allah seni günahını keçmesin dep kargış etkendi. Söyleşkenini janazının ızından bara turgan zamanda söyleşkenini görüp bolmayille deydi. Ne halde de söyleşsin? Bu sözle Abdullah ibn Umar'dan kelmeyle janınızda. Said ibn Cübeyr'den kelelle, Hasan al-Basri'den kelelle, Ata ibn Abi Ravaha'dan kelelle. Ol alanı halleriydi. Ol alanı kılıklarıydı. Ala zikir etip okuna avazların kötürmeyille. Har kim kesallına sağışta ol halde janazını ızından ol halde bariyille. İbrahim an-Nakha'i aytadı. Biz deydi janazıga şagatlık etsek deydi. Biz janazıga katışsak, ne de adam ölgendi dep eşitsek deydi. Bizni sağışыбыз, dünya yaşaubuzun kaygıları barısı da bir janına ketiyille sağışыбыз, ol adamga ne gün kele bolur? Jannetke mi barık bolur? Jahanimge mi keterik bolur? Degen sağış bizni biliyt deydi. Janazıga süyelgen zamanda, anısından kabırlağa aşıra bargan zamanda bu kayrı bara bolur. Bunu kayır elte bolurla. Mına ne künkellik bolur? Bu jannetli mi bolur? Oğuz jahanimli mi bolur degen sağış etteydi. Size janazılarınızda dünya haparlarınızını bardırasız deydi. Size janazılarınızda dünya haparlarını bardırasız deydi. Ol bizni sübüzden aytılıngandı. Biz har jumuşubuznu da janazıda ettebiz. Har onuğubuznu da havalayda bir 9-10 adam asray turadılar. Biz bulayda kesibizni uşağыбызны bardırabız. Tabiilleden deydi biri keslerini ashablanın üstünden aytmay koysak da erteden beri körmey turgan, kayırse de ketip turgan жаңыдан kelgen adamga tübesele deydi. Şeriat bula borçların, salamların berip
bir janına burulup kalıyla deydi. Kalay keldin, kalay jeyiştin, ne boldun, ne bardı? Sağlığın, üyürün, ol haparla joktu lan. Bizde İmam asrı köp aytkandan ergip koyup koyadı. Davur etmegiz jamavat. Davur etmegiz jamavat. Habar aytmağız jamavat. Oldu bizni başkalığımız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ma bu künge hazır boluguz degeni, ol künge biz ne bile hazır bolabız. Ol ketkenni üsünden sağış ete, biz de anı izinden barıkbız degen sağış. Bakçışını götürüp bara turgan zamanda, bu kayrı bara bolur, mene kayrı barık bolurma. Manga da bu gün jeterikti degen sağış etken. Abu Hureyre radiyallahu anhu, janazı ötüp ketse deydi, janazını görse, bar, biz de tam bula ızından jeter biz de baytiyit deydi. Hasan al-Basri aytadı. Tam bulağı öllüklü, bugünkü öllükünü asraydıla deb aytты deydi. Tam bulağı öllüklü, bugünkü ölgönünü asraydıla deydi. Bar bizga da keldikti ol gün, alay ol janazıda. Bütün de bek, Allah subhanahu teala bizge açıktan közümüzge kögüstüp turadı. Ma bu seni bileydi tünöne, bir güne joktu, bir güne asray turasa, dep burnubuzunu da tirep, sağış ettiri jerge bizni keltirip turgan zamanda, biz dağı da sırt burup dünya yaşaubuzunu haparın eterge, bizni jürek katılığımız jetken etedi. Usayd ibn Hudayr aytadı. Nençe janazıga katışkan esemde deydi. Nençe janazıga katışkan esemde har zamanda da akılım bu ne künge kel bara bolur degen sağış etmeni bilegen deydi. Bu ne künge keledi. Bu ne künge baradı. Mınga ne kün kellikti. Allah subhanahu teala yüreklerimizni jumşatıp janazıga süyelgen zamanda, anızından bargan zamanda, kabırlağa kirgen zamanda bu kavim bizni ozup ketken dile kadarları bula, ajalları bula, biz bulanı ızlarından jetkende bizge ne künkellik bolur degen sağışını ete, ol künge hazırlana yaşaubuzunu öttürüçe Allah subhanahu teala iman bersin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sahbihi.